Tala falava tala fou mai le siwofonga le lau mua I Wellington e mole nei tae ao aso se fulufao mati lua afe lua lima. Ua whaailoa le pule nuu Wellington e tori whanau o loo mawhau e whaamawa e mai le tofi pule nuu ona o le whaalumaina o ia I luma o le atunu a toa e te lelu I tau sa whengai ma le pule nuu o Wellington ai whaapea fo I whaafita au li mo ia lava sa ia I o ina ona whaafita au li tau I le awa malosi I le lua whelua tolu ma o le tau sangata luaina whaamau ni ai e maua I le ADHD na tau tino e whanau e toi tau vai le pālota o lumana I nei I sana whaamatalanga I lunga le Radio New Zealand na ia whaailoa ai le tele o whaafitau li patino lawa ia te ia ma o loonga lue ina ia manu malo mai ia lu I tau uma. Na whaalawiloa le School Lunch Collective ananafi o le paua o le numero tau mafa e ki liva ma tau nuu ia onga I le taimi e te tau ona tau nuu ai e whaamao ni ai le tūlanga o loo ia I le polkalame o tau mafa ia onga I le taimi nei I lunga o la lato upenga ta whailangi na whaailoa ai e se lau se fulu ono afe wha se lau walu tolu tau mafa na ki liva ia onga e wha se lau lima se fulu I le aso lulu peita ai e iwa te sima le iwa ono pasene tau mafa sa wha atuwai o na ki liva ina si tia mai le tesi ma le whapasene sa whaatua iai I le aso lua, ma le tesi lua ono pasene sa iai I le aso ngafua. E le whailo manino e le collective, pe fia onga na a fia ona o le tuwai o le kiliva ina o tau mafa ata maiti a onga. O le awa uliana na fina whaalawi loa mai ai le ingoa o le teine a onga o le kolisio matamata le anala vea I se nofo afi I le awa uli o le aso lulu mama liwai o Sari Morton e le wasenga iwa manala vea I se nofo afi la uta petusa o le kuata e te aile tolu I le aso lulu o le luafe se fulu lua na maliwai fo I le isi tamaititi o le kolisi lava matamata ina wala vea I se nofo afi I fafoane o le a onga o Zachariah Paul Lang se fulu lima tausanga na tai e le nofo afi a o Sawa walima na wo lata ile awala no foafi ile luafe se fununua. Ua fesilingia ile Radio New Zealand le waka kotahi, po le ofiso fela ua inga, pe le alanga tatau na toe whaia ilo ilonga mo le saunga le mu, o le awala mono foafi lea e lata ile a onga. O loo whaalafi e nisi lea li lea o loo tausa ilia na ia susunuina malumalu tapua e ono I masitone. O le vavea o le aso luas fululu o Februari na ulua ivili na ileo leo ile muai o le fale Sāmoa mua ma ile fitu na lipotia. E au fiai masitama ipotu e whai ai lotu I se tasio fale maliu. Tolu aso mulmuliani sa atu inatu se tusi sai mo le pueina mai o Michael Caine McRae fast full fatau sanga le matua na masalomia ile susunuina o fale saa. E o mai le aso ile ima lava lea lii, ai o loo masalomia leo, o loo iai nisi o loo fisosoani a McRae e whaalafi. O le aso luluna tula ia I luma le whaamasinonga whaitu malo I Palmerston sui o le kamupaniti o ata o le Green Innovations e tali o lato molianga na moli ai I whainga tau whaasese na ngau ai le whaitau wafe o tupe a tangata. Ua whaatuai ona tuina atu iai se whaasalanga a le whaamasinonga ona o se ofona ia tuina atu. O le vao te se malua whelua lua mayu lai o le lua whelua tolu na tutongina atu ai le silia ma le tolu se lau wafe Tala I le Green Innovations monga luenga I le I whaatau uina. O se tasio tangata na whaamauina na moli mau, sa afia I whainga tau whaasesea le kamupani, e whaapea na toe tolo pōtonga fitinga lana tama ona o le lea I o se tupe. Taluai ona ua te le tupe ua tutongi le kamupani whaiti o ata. E whaase fulu tolu a wheta lana tutongi atu e Maxine Patterson, e oka iti o ata mai le kamupani peitai, e le I mawatu lana oka. Ua whailoa I le sui o le Green Innovations, e le mawhaiona lato toi tutongi ina tupe o lo ono fo ai tālafu ai I tangata whaatau. O le whaiungo a perila e toi wala awai le mata upu I lumo le whaamasinonga, matu ina tu I ai le whaasalanga I le kamupani. Ua mawai suesuenga fou e le tatau na inu e tamaiti I la loifo le taivalu tausanga vai ino slushies lea e ai tutonu le vaila au o le glycerol po o le vaila au le whaasua malie ai le vai. O le suesuenga na whaia o lo mia ilunga o le Archives of Disease and Childhood na whaali ai e tusama le luas fulutasi tamaiti I Peritania e le vao le lua I le ono tausanga le matutua na mamaiti ngai na mamo o mia tonga fitinga ini na itu la talo na tau mawhaina slushies. O le vaila
a o le glycerol e tele ina whaonga e whaasua malia i whanguinu e lea ini suka e tutonu. Ma tau fia i slushies ia awana i malo pe atu uina i le aisa. O a unga o tamaiti mai ia fianga o le vaila au e au fia i le mawalalo le suka ma le pongisa o le vaai. Na whaailoa le au sapalai ma le au ngawasi o loa i New Zealand lungo le One News. E whaapea la tau te le whaonga aina le glycerol i le ngau singa o slushies po o vainu i New Zealand. O lo fautua ina mātua ia lava le tasi o le slushie i le aso e ave i tamaiti ta ilima i le se fulu tausanga le matutua. Ua mōlia le tangata lea na maua na lafoina se emaili tau whaamatau ini whaala putupotonga na tā ua i se emaili tau whaamatau na lafoina ni whaala putupotonga i le pōla so lulu e au fiai ma le Radio New Zealand sa so iso ina i leo i counties manukau po whena au mai ai le emaili ma o atu ai i se whale i maangere i sa sae o se ali iluas fulu tausanga le matua ma se tamaitai na tau fia leo i le aso ananafi ma na uumia whaasolitu la fono i le ali i se whana o le aso e tula i luma le whaamasinonga whaitu māloa manukau, maolo o whaia i aisu e suenga leo i lea mata upu. I taalonga, o le afiafia nā nei e whetau i ai le awa le Hurricanes ma le Highlanders i le te o le fitu i Dunedin, o le taalonga mua lea li o asafo au mua, mo le lakapi supo le nei tausanga, taluna malolo i le tausanga taluai, o lo o iai le au wha leo le Hurricanes, whaatasi ai ma Tyrell Lomax, bei ona lipotia le Radio New Zealand. Ua whaatonuina le wha la putuputonga fusua le lalolangi le li isiampini o Alexander Usyk whaapele alo Sāmoa lupe soli aila au li Joseph Parker ina ia amata whaatala noanga awa se fusuanga sa ili ai le siamupini mo le panga mamafa o le lalolangi. E tolu se fuluaso ua tuuina e le WBO ia Usyk ma Parker e whaiai se la malilienga matuina atu se la tali. A whai musu Usyk e fufusu ma Parker e fōlinga mai o le a ave e sia le fusi o le lalolangi o lo ia umia. E peifo ona ave ese le IPF le siamupini i le tausanga na te anei ina ua musu e fufusu ma Dibois e pui mai le fusi sa ia te ia. Tala fōia mai le si ufofonga le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao.